Ngwenya. Ngeke sifuna one line. Ufuna one line before Awengwenya yami. Africa my continent, Africa my home before aye Westville. Isimlindile vela nanti iveni imlindile. Siyayibona idudula operation dudula bakhona march and march bakhona ngibona neMK khona ngibona nophakela umthakathi bathi bazosupporta kwenza ukuthi mawusiye Westville bathenga ilwafu wesinkwa lethini kafish kuthiwani la ngaphathi uzo ithini ngwenya bathi la ngaphakathi bathi amaphoyisa wasibopha ngoba sithi umthetho wethu simple sithi akusuka abantu abangafanele bebe la ezweni beyokugcwala lapha ebhedlela ngoba kuningi ubugebengu esibitholayo ukuthi nabuningi ngosuku nje angazi bangachazela sithola amaphepha fraudulent izinto eziningi abazenzayo bathi asisuke ke sekuyenza leyo nto ungene ebuthephi esibhedlela yabo so sina sithi asithandi ukuthi sibenze lokho ngoba akukho umuntu esimvimbayo ongafanele ngabula phaya wonke umuntu ofanele ngabulapha siyamngenisa njengoba nje kusho i-constitution ithi mangabe umuntu angaphandle uthola emergency healthcare asivimbi umuntu kwaba emergency kodwa ngeke size sivume ukuthi kuhlale kuthiwa amaphilisi awekho abantu besifazane imbhede abanayo bazalela phansi abantu bafanele bathole bangene kuma list lapha ama operation khona ngisho abantu abama illegal iyayenza sense leyo nto uqhamuka kwelinye ilizwe uzele nje operation ebalekile umuntu wala eSouth Africa yena odinga ukuba ufanele alinde wena uqhamuka ungaziwa ukuthi uzothola le operation angeke sivume leyo nto nginya sithi ngeke sivume human right lokubizini human rights impela umela amalungelo bathi ke bona bathola ama complaint nathi sa complain njalo sasamasha sayakubona kodwa abawathola ngawena ama complaint samasha sayakubona qathatha kodwa akaze bezobehlala phansi nathi bathi baya address inkinga sasiveza uyayizwa into engishoyo enye into bathi ngifuna uyichaza lento ngoba ngilokhu ngichazile bathi lento esenzayo ayikho emthethweni ubuzo wami uthi ke ngwenya uthini umthetho osuphulayo ngoba uyiphula kanjani umthetho wento efanele ngaba ayikho ngoba bese ayikho emthethweni usho kanjani ukuthi siphula umthetho ukuthi siblock abantu ngendlela abasho ngayo abantu abama illegal wena ama illegal immigrants fanele ngaba wekho vele fanele ngaba deport ngokomthetho so ngoba umthetho lo owawuzowakhelwa ukuthi kube khona umthetho omisa umthetho ofanele ngaba ukho ayazi noma iyayenza awona sikudlala ngathi sifuna umthetho ophikisana nomthetho wokuthi umthetho okufanele ngaba ukho lo mthetho ngaba ukho yini leyo akazi ube khona umthetho ukuthi abantu bangablock ngoba akazi kube khona ukuthi abantu bangaphandle fanele bakhona la illegally vele so usho kanjani siblock umthetho ngoba lo mthetho bebekhona kodwa ama complainant bakhona la ngaphakathi abasikhulumisa abanye bahlinile la eduze kwethu laba kuyibona ama foreigners la kuyibona afaka isikhalazo la bakhona bahleli la abaseduze kodwa basho ukuthi bawoba kodwa emaphepheni enkantolo thiwa abavumelekile ukuveza ukuthi bangoba yazi indaba benze njalo benzela ukuthi singathi okay asibone amaphepha abo yebo uyifihlelani phela uma ngabe wrong angithi awuna inkinga wena ngitera bathi ke izathu sokuthi bayifihle ingoba basabela impilo yabo kodwa ithini sihlale sikhishela ibhamu lapha nayo amavolunteer angakutshela hlebe khishela ibhamu kuthiwa bazodutshula usho kanjani ukuthi sibone labo bantu abasenkingeni kube kwabantu bethu aba on the ground okuhlezi bekhishela ibhamu kwayizolo egoli ade khona omunye eboshayo ukuthi ukhiphelwe iZimbabwe isibhamu ithina kahle kahle singekho safe kuyona yonke lento kodwa bathi bona ibona abangekho safe Africa my continent besikhuluma nophakela umthakathi ukuthi wonke umuntu akabe yilida nangu Jacinta umile nangu phakela umthakathi umile idudula imile nangu umkhwanazi nawe umile ubhutwethu oyena ubhutwethu umile kanje na i-labor desk i-labor desk weza ngapha labor desk nansi i-labor desk i-labor desk ingafuni ukuvela hands off umkhwanazi sekuna hands off okusho ukuthi bafowethu khona la siya khona la siya khona sonke asibambe nobani nami ngibambe ngapha ngobuso bepoverty la kuhlushwa ngakhona nami ngihamba phambili kodwa ngoba singapha namhlanje so support udadewethu so support umzabalazo noma i-movement ukuthi
asibe khona eSouth Africa kodwa sibe khona ngendlela wenya finish that's it. phela nje nanokuthi abantu sorry siswami abantu base South Africa abeke beme manje ukuthi balokhu bethi becheer noma behalalisela uJacinta ukuthi uyalwa iyinsizwa kakhulu insizwa nje kakhulu siyacela bakithi zibe ingxenye nama artists insizwa angithi before umuntu before abe i-artist ungiwasekhaya lesi simo sizo affect izingane zakhe noma ngabe kwamanje yena sikakama affect kodwa eminyakeni ezayo so affect izingane zakhe asilweli la ukuthi sifuna ukunyanya abantu sithi sicela uhulumeni asenzele kahle izinto aprioritize thina abantu base South Africa kuqala umuzi nomuzi mongaba noJacinta umuzi nomuzi mongaba nobaba umsweli umuzi nomuzi mongaba nomkhwanazi even amaphoyisa ngeke abe nawo umsebenzi asizonda abantu bakithi abamnyama kodwa uhulumeni uexploit abantu bakithi abamnyama ukhona umuntu oseparliament okuseqenjeni elibusayo okuyi-NEC yeqembu elibusayo unama truck awu-146 uqashe ama-foreigners odwa enkampanini yakhe a parliamentarian ukuhulumeni ukuyi-executive yeqembu elikhulu la eSouth Africa elikuhulumeni eliphethe uhulumeni unama-truck awu-146 umuntu wesifazane owazi ubuhlungu bokungasebenzi komuntu unama-truck awu-146 nama-foreigners awu-146 because abafuni ukuwakhokhela abafuni ukulandela laba bantu injoba izweni umnotho ushoniswa phansi ukuthi kunabantu abawu-20 million abangayikhokhi i-tax bese thina sizokhokha i-tax engaka-ke ikhushulwe ngapha kithi ngaleyana bebaholela nge-envelope ezi-brown so-ke sithi-ke zonke iy'nsizwa sicela abantu besilisa abakithi bebambe iqhaza sesukumile uMangobese wawuhlaba umkhosi ngisho emandulo impi yayibonwa ngabantu besifazane ngoba babevuka kuqala beye emfuleni befike bebonta nakho kushunqa intuthu lapha shuthi khona impi ezayo begijime beyotshela obaba ekhaya sewuhlabile umkhosi iy'nsizwa ayisukumeke manje thank you solid ruler